اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی آباب دا بڑا مشکور ہاں، خصوصاً آوان برادران جنہوں نے آج دی خوبصورت بزم سجائی، جتنے بھی انہوں نے رفاقہ عزیزان نے مل جل کے محبت نال بزم دا اہتمام فرمایا۔ تمام مبارکباد مستحق نے اور تمام دا شکریہ ادا کرنا جنہوں نے میں بندہ نچیز نوں تھوڑی عاشقان دے چہرے دی زیارت دا موقع بخشیا۔ تمامی آباب محبت نال ذوق شوق نال ایک واری درود پاک دا نظرانہ پیش کرو۔ اے عقیدہ رکھ کے کہ حضور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ قیامت دن میرے قریب رہنا چاہتا ہے وہ سب تو زیادہ میری ذات درود و سلام پڑھیا کرے۔ اگر گل دی سمجھ آئی ہے تو محبت نہ بولو سبحان اللہ، پچھلے بھی بولو سبحان اللہ۔ محبت نہ ایک بار درود پاک حاضری دا آغاز انشاءاللہ ایک دو تین اشعار حضور دی آمد تے ایک دو کلام دے دو شعر پڑھ کے انشاءاللہ اجازت لے لینی ہے، زیادہ دیر حائل نہیں ہوگا۔ محبت نہ درود پاک صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سونا چلا رہے ہو بھائی جان، ادھر میرے لئے ذرا توجہ کرو، تسی میرے لئے توجہ رکھو، میں تھوڑے لئے رکھنی ہے۔ تھوڑی اندھی شارپ کھولو، آواز کھول دو تھوڑی جی بس، بقایا خیر صلی اللہ ٹھیک ہے پڑھاں گے انشاءاللہ۔ محبت نہ پھر درود پاک پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضور دی آمد دو تین اشعار۔ آمینہ دے کر نبیاں دا سلطان آیا، آمینہ دے کر نبیاں دا سلطان آیا، کل کائنات دی جان 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 آیا۔ آمینہ دے کر نبیاں دا سلطان آیا، کل کائنات دی جان آیا، کل کائنات دی جان آیا، کل کائنات دی جان آیا۔ حضرت ذرا ٹھہر کے توجہ کرنا، ادھر توجہ یار میرے لئے رکھو۔ ایک منٹ بھائی چائے والے یار، ایک منٹ میں نو ذرا دیوانیاں ذرا چہرہ ویکھنے، ذرا کیمرہ پیچھا کری ذرا ایک دفعہ میں ذرا پیچھا نو ویکھ لواں۔ میں کہ حضور دا عاشق ہر بندہ بولے، ادھر توجہ میرے لئے رکھے، میں کنہ بڑا جملہ دین لگیا۔ حضور نو کافر بھی صادق و امین مندے سن کے نہیں مندے سن؟ جندہ یہ عقیدہ تھی وہ ہدایہ ہاتھ کٹ کے ذرا بولو سبحان اللہ۔ آج جندہ ہوڑ بھی ایتھے آن کے بھی ہاتھ تھلے رہ گیا بدبخت خوش نصیبی نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضور نو صادق و امین مندے سن کافر بھی، وہ کافر ہو کے مندے سن۔ ساڈا عقیدہ ہے حضور کائنات دی جان نے، حضور کائنات دی بولیے ذرا، حضور کائنات دی جان نے۔ تو جدو میں آخر نا کل کائنات دی جان ہے، تسی اسی دی دائیں ہاتھ بلند کر کے ذرا گواہی دینی ہے کہ واقعی حضور کائنات دی جان نے۔ ذرا دا سجا ہاتھ بلند کر کے بولو، کل کائنات دی جان آیا، کل کائنات دی جان آیا، آمینہ دے کر نبیاں دا سلطان آیا، کل کائنات دی جان آیا، کل کائنات دی جان آیا۔ اور حضور تشریف لے
ले आए पूरा गावण आइया सेरा नूरी तकना चांदे चेहरा नूरी तकना चांदे चेहरा हुसन विखाना आया हुसन विखाना आया बोलो कुल कायनात दी जान आया कुल कायनात दी जान आया और कवे सादिया तर के बेड़े रागी अर्श दा मेरे बेड़े रागी अर्श दा मेरे बेड़े ओ बन मेहमान आया बोलो सुभान अल्लाह ओ बन मेहमान आया कुल कायनात दी जान आया कुल कायनात दी जान आया हज़रत मैं शेर देना है तुसी तवज्जो रखनी जरा इन नाले शेर इतना बड़ा है मैं देखूंगा भी किंदा हाथ थले रह जाएगा हुजूर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आमद तो पहले साड़ियां बच्चियां दा धीयां भैणां दा की हाल हुंदा सी हज़रत दैया कलबी वाला वाकया जरा ध्यान च रखना है कि दैया कलबी ने 70 या 70 दो 72 बच्चियां नु जिंदा दरगोर कीता हुजूर दी बारगाह जदों हुजूर दी बारगाह च आया ना ते अर्ज कीती सोहणिया मैं तो इतना गुनाहगार हां अपने कबीले दी बच्चियां नु जिंदा दरगोर करदा रहा ते या रसूल अल्लाह मेरा गुनाह बहुत बड़ा है गुनाह बहुत बड़ा है ते किवें माफ होवेगा अल्लाह करीम ने उस वक्त जिब्राइल नु भेजा जिब्राइल दैया कलबी नु जा मेरे नबी नु जाके कह दे कि ए दैया कलबी तेरी बारगाह च आ गए हुण तौबा कर लवे सारे ही धोने धो देवांगा मोहब्बत ना बोलो यार सुभान अल्लाह तुसी भी बेटियां आले वो बेटी मेरे घर भी है मैं हुण जरा तवज्जो रखनी है भी किंदा हाथ नहीं उठया जदों हुजूर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आमद तो पहले दैया कलबी वाला वाकया ध्यान च रखना है ते जदों मैं बेटी दा नाम लेना है जरा बेटी वाला मचल के मैनू जरा सुभान अल्लाह कह दे कि मेरी हाजिरी मुकम्मल हो गई मोहब्बत ना बोले जरा सुभान अल्लाह जदों मैं वाकया जदों मेरा हाथ इत्थे जावे तुहाडा भी हाथ इत्थे जावे कि जदों हाकिम सोना आया सब बेटियां जश्न मनाया सब बेटियां जश्न मनाया ओ मान वधाण आया ओ मान वधाण आया बोलो कुल कायनात दी जान आया कुल कायनात दी जान आया जेड़ा हुजूर नु जान मन्नी बैठा दा हाथ बुलंद करके जरा कुल कायनात दी जान आया कुल कायनात दी जान आया आमीना दे घर नबियां दा सुल्तान आया कुल कायनात दी जान आया कुल कायनात दी जान आया हज़रत एक कलाम मुकम्मल हो गया अगला कलाम मैं सईदा हलीमा पाक दी बारगाह च पेश होंदा होया इंशाअल्लाह मनकबत नाल अटैच हो जाना है मेरी हाजिरी मुकम्मल हो जानी है सारे ने कलाम सुने लेकिन मेरा एक अपना अंदाज है एक अपने हर फूल दी अपनी खुशबू होंदी मोहब्बत ना बोलो यार सुभान अल्लाह जरा आशिकाना सुभान अल्लाह नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए ताकीद नाराए हैदरी सैयदी मुर्शदी दमजलाल बाग बहावल शेर कलंदर कलाम बड़ा मशहूर है लेकिन मेरा एक अपना अंदाज है मोहब्बत ना समात फरमाया गया हाँ आंखें हलीमा हो या कमाले ये हलीमा आखदी पई ते तुहाडे वास्ते हुजूर रहमत ने तुहाडे वास्ते भी कमाल है मोहब्बत ना बोलो जरा सुभान अल्लाह फिर एक बारी बोल दियो सुभान अल्लाह आंखें हलीमा हो या कमाले जिदा मुल कोई नहीं ओ मिले लाले जेड़ा सब तू सोना है ओनू लैके आईया ओनू लैके आईया आके गलीमा होया कमाले आके गलीमा आके गलीमा होया कमाले जिदा मुल कोई नहीं ओ मिले लाले जेड़ा सब तू सोना है ओनू लैके आईया ओनू लैके आईया
شفقت بھائی پہلا میرا شیر پی گئے لیکن دوجا میں پین دینا نہیں کیونکہ جنہ میں زور لا رہا کم از کم ادھا تو تہاڈا لگے نا محبت نہ بولو سبحان اللہ اے دونوں جملے بڑے کمال دے حضرت علیمہ فرماندیاں نے ہسدا تے ہوندی سجری سویرے یار ڈسپلن ذرا نہ چائے والے خراب کر رہے تھے کیونکہ مووی والا سامنے ہے مینوں ذرا نہ چس نہیں آ رہی مزہ نہیں آ رہا ذرا نہ ہاں جی لائٹ ایک باری بند کری ذرا میرے حضور دا لنگر ہے تے حضور دا لنگر کھا کے بندے نوں ہڈ حرامی نہیں کرنی چاہیے حضور دے نام تے بولنا چاہیے سبحان اللہ حضور دا نال لنگر بھی کھاؤ تے بولو بھی سبحان اللہ ہسدا تے ہوندی سجری سویرے ہسدا تے ہوندی سجری سویرے اوتھو چن چومیندا ہے جتھے رکھدا پیرے اوتھو چن چومیندا ہے جتھے رکھدا پیرے جیڑا سب تو سونا ہے اونوں لے کے آئیاں اونوں لے کے آئیاں کوئی بات نہیں آدم بھائی کوئی بات نہیں اے شعر جڑا نا میں انشاءاللہ انہاں واسطے ڈیڈیکیٹ کر رہے ہاں تہاڈی ماں تہاڈے نال پیار کرے تے ماں شان والی تسی اپنی ماں نال جنی محبت کر دیو اپنے دل و جان نال ود کے کر دیو لیکن اس ماں تو قربان نہ جائیے جن نے سانو محمد عربی پیدا کر کے دیتا اب محبت نہ بولو سبحان اللہ اے شعر جڑا میں پڑھن لگا نا انشاءاللہ آخر تکر مینوں داد ملے گی اور شعر ہی بڑا کامیاب ہے حضور دی ماں نوں سلامی دینی ہے جدوں میرا ہاتھ ایتھے جاوے پاویں 2 منٹ چاہ رکھنی بھی پے جاوے تے تہاڈا بھی ہاتھ ایتھے جانا چاہیے سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہ دی بارگاہ میں پہنچ گیا میں اگلے 2 شعر منقبت پڑھ کے اجازت لے لینی ہے شاعر لکھ دائے سکھ دینو حاکم اللہ ملائے جدو سلامی دی بارے نہیں ہے ہاتھ بلند کر کے حضور دی امی جانو سلام پیش کرنا ہے سکھ دینو حاکم اللہ ملائے اونو لکھ سلاما کیڑا سلامی پیش کرنا چاہتا ہے اونو لکھ سلاما اونو لکھ سلاما جس مانے جائے اونو لکھ سلاما اونو لکھ سلاما اونو لکھ سلاما جس مانے جائے اونو لکھ سلاما اونو لکھ سلاما جس مانے جائے جیڑا سب تو سونا ہے اونو لے کے آئیاں اونو لے کے آئیاں آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جیدہ ملی کوئی نہیں او ملی آلالے جیڑا سب تو سونا ہے اونو لے کے آئیاں اونو لے کے آئیاں اور ایک کلام میرے ذہن دے اندر آ رہا ہے بالکل نیا کلام بھائی کہ تہاڈی نظر بس میں ادھر سنا لیا میں تہاڈی نظر کرنا ہے کیونکہ شعر ہی ایسا ہے کلام ہی ایسا ہے بڑا خوبصورت کلام محبت نہ بولو سبحان اللہ ایک باری تسی انہاں لے ویکھنا ہے سبحان اللہ بولن نہ بولن میں تہاڈے کول داد لینی ہے ہاں عدل کریں تے تھر تھر کمبن اتے اچیاں شانہ وال فضل کریں تے بخشے جامیں اتے میں ورگے مکال ایک گناہ قبلہ اعظم بھائی ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے اتے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے اتے پردے پاون والا میں ویکھنا پہلا جملہ ویکھ سن کے تسی کیڑا بندہ داد دیندا ہے کہ تکڑی وچ نہ تولی میں سایاں تسی بولو یار سبحان اللہ میں تو انہوں سنا رہا ہوں انہوں نے میں سنا لیا جڑا سنانا تھی کیونکہ کلام جس نوعیت دا کلام ہے وہ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੇ ਸੁਲਝੋ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੋਲੀ ਵੇ ਸਾਇਆ ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੋਲੀ ਵੇ ਸਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੋਲੀ ਵੇ ਸਾਇਆ ਤਵੱਜੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਖੋਂ ਹੌਲੀ ਵੇ ਸਾਇਆ ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ یا علی اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت